Bakuwa na muishibiri bya moitawe. Ni vita visiasa yokukuwa ni kunyalo. Bola ngande. Musaza wa baranga Barasa. Shindi shikukati. Yoholo yo. Luiranga nga Khalwale nya khurulita kushisoko. Urumi mwana musiru wa kasoma. Klaufas shimanyira. Mwana wa baranga Klaufas shimanyira. Nende musaza baranga nga Fernandez Barasa mbulishiti mubaire khwenze shikira nende malika kamoi nunu malika kamoi ka khumalaya ka Fernandez Barasa unyala khubana wakamenya lukaka mekata khubora mulusungu nde you are going to pay. Will pay. Musiru wa balanga nga Cleophas Shimanyula Toto unyala bwana wakamanya luya da kusiba kutukwala kuno tushiriwe ruda aundo lomana manga luswahili khubora mu luswahili Cleophas Toto utalipa lazima. Number 2, so that there is no doubt, malipo yenye Fernandez Barasa atalipa, yenye nimemwambia you will pay. Fernandez Barasa malipo yenye unalipa ni kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 on Tuesday 2027 Waluya watapiga kura hapa Kakamega. Nitakushinda na kura mingi utaenda. You will never sit in the office of the governor.